niwe wabigiyemo cyane hariya mu Rwanda aho twebwe tutari turi abijamo pe. Nukuri turetse kubesha ahantu ukumvuze ibintu byinshi ibyo byose niwe muntu wa hari ijambo hari indirimbo ufite ngiye gushima Imana hanyuma nganira ijambo ry'Imana umwanya mutoyi. Nagiye ejo bundi muri Afrika inshi Bugande ngongere i Bugande tugenda n'imodoka ako ibintu nabonye muri iyo modoka haza umuntu yango y'abantu mpaye mbona hano ndabona umuryango w'amazeze aya abana uwa mbere y'umutaka agahuma masibimiga ineza ye yaramagaye hari abantu bazakurikira amakuru ya BBC umuntu uzubanza azavuga ngo aravuga ngo ingingo z'ingenzi ngo ariko amakuru kuburambuye ngo muraza kuyagezwaho na runaka siko baza bavuga no kuvuga ngo ingingo z'ingenzi nkeya ndi buvuge amakuru kuburambuye isi yashize umuntu utumvishije afite ikibazo gikomeye tuvuge ngo haleluya kuko topic iri hano no kuvuga ngo dufite amashimwe mu mitima kubw'imirimo Uwiteka akoze niwe wabikoze twese niwe umuntu wese azamure Uwiteka dukora ibikomeye Sun TV imbere yawe nitwa Sun TV imbere yawe Sun TV imbere yawe Sun TV imbere yawe Sun TV imbere yawe shaka mama rujye pa Sun TV imbere yawe imbere yawe imbere yawe ayo mu cyongereza ni in front of you yego okay rumaga Rwanda ruzira umwaga namahoro Sun TV turabaramukije n'abakunzi ba Sun TV muzamugara kuri Sun TV ngo Sun TV imbere yawe mukanya yavinge nari ngiye kuvuga ngo Sun TV nyuma yawe ariko n'ubundi Sun TV yaratugose ni imbere n'inyuma impande zose abera hose cyari jewe none niyo ntari mu makwe azatega kansanga mu rugo ngo reka ngufate ifoto ya thumbnail njyamye byabaye no mu gikogwa ariko numwira wanje cyane mugende mushigikire Sun TV kabisa namwe abari kureba mutarakanda subscribe hano ubukore Sun TV imbere yawe Sun TV imbere yawe Sun TV imbere yawe Sun TV imbere yawe yari Samu amara Imana bane nawe madamu waje natambuke mumukomera amashi madamu waje ndamushimiye nukuri turetse kubesha ko murabona ko ibi bintu byose harimo ukuboko kwiwe ukumvuze ibintu byinshi ndamushimiye kuva
kuva ku ikorasi ya mbere iyo mvuze ngo ngiye muri studio ngiye hehe mfite n'izindi ndirimbo nyinshi muri studio ibyo byose niwe muntu wa mbere uzumbwira ngo komeza Bwana sifiwe nukuri ndamushimiye aramutuzuba ngo ndashinye ndibamo ndagaye ndamushimiye birenze hari ijambo hari indirimbo ufite ngaho shimira abantu aha hantu nzahatinya sinza mfa kugera hano hantu ku gatuti ariko nukuri ndashima buri muntu wese waje wakurikiye online mwadushigikiye nukuri Imana ibaheze umugisha ndashimira ubuyobozi bw'ikanisa twabwiye Papa Sami ariwe pasiteri ahita na pasiteri Mutima bahita batwumva cyane tibatugora baduheza ikibanza nukuri Imana ibaheze umugisha kandi nshimira team yemeye kumushigikira kumubakinga njewe ntavyo nyari nshoboye so mwakoze cyane na bande nukuri Imana ibaheze umugisha nshima Imana cyane ko iyi dufite amashimwe album yasohotse nukuri mubyumve cyane album yaratugoye cyane gusohoka ariko turashimira Semfo aho ari yumve ko tumushimiye cyane niwe wabigiyemo cyane hariya mu Rwanda aho twebwe tutari turi abijamo pe aradushigikira abyihutisha uko yarashoboye kose so Imana imuheze umugisha kandi nshimira n'ababyeyi banje bahora badushigikira muri byose mama ntiyabashije kuza ariko papa yaje nukuri ndamushimira kandi yitanze tuzovugana so Imana ibaheze umugisha mwese Imana igendane namwe murakoze arakoze hari ndashaka gushimira na pastor kuri George muzukuri nubwo ari umubyeyi waje ariko baradufashije itorero ryabo twarepetiye inshuro nyinshi fiwe sintinda hari abantu bazakurikira amakuru ya BBC umuntu uzubanza azavuga ngo aravuga ngo ingingo z'ingenzi ngo ariko amakuru kuburambuye ngo muraza kuyagezwaho na runaka siko baza bavuga nukuvuga ngo ingingo z'ingenzi keya ndi buvuge amakuru kuburambuye isi yashize umuntu utumvishije afite ikibazo gikomeye tuvuge ngo haleluya kuko topic iri hano nukuvuga ngo dufite amashini barabivuze babisubiramwo n'utuntu dukeya nongeraho kugira ngo duhite dukomerezaho tuvuge ngo haleluya haleluya ngiye gushima Imana hanyuma nganira ijambo ry'Imana umwanya mutoya ndashimye kuba hano hantu dukomera Imana amashizungu wateguye bino bintu agatekereza ko twoza mu bavuga ubutumwa benshi bari muri Canada cyangwa hano muri Amerika ababyeyi bacu akabona ko noza kuganira ijambo ry'Imana nzungu n'umuryango we Imana ibaho umugisha nanone kabiri ndashimira ubuyobozi bw'itorero aho nzungu asengera ndetse na bishop biragoye muri kino gihe kandi muzukuri biranumvikana rimwe na rimwe twe tugarukira abapasiteri guha umuntu agatuti ngo agaburire abantu bangana gutya utazi byagiye kuvuga haje inyigisho z'ibihuha zikama zimera mu gitondo bakatangira kuzigisha abantu umupasiteri rero kugira ngo atange mikoro gutya atazi ikintu tugiye kuvuga nukuri hari igihe biteye impungenge rimwe na rimwe abapasiteri muze mubagarukira kandi rimwe na rimwe nibaduha agatuti ugerageze gusaba Imana ubwenge n'umwuka wayo kugira ngo ibyo gukoresha zubaka imitima y'abantu kuruta uko bizosenya abapasiteri rero babikoze nabo mubakomera amashi n'ababyeyi beza Imana ibaha umugisha hanyuma ndashimira Imana ku bantu duhuriye hano babavuga butumwa bene data bavuye hirya no hino Frank
mwene data Nkomezi na missionnaire hariya. Frank yambwiye ahantu avuye numva ni kure cyane, ariko kuza agatarama hano na bene data mukitanga kugira ngo dushigikire mwene data Imana mwijiri wa mugisha. Nanone ikindi ndashimira Imana ku bantu mbaye mbona hano ntagiye gusura mu mazina, Imana yagigirira neza ikabakura muri Afrika ikabazana hano. Hari abantu wenda sinzi nimbino batinyaga kubivuga kubera ko tutari mu gihugu kimwe, ariko kuva hari ahantu kaza hangaha Imana ikakwanura kuri riya zuba ntabwo ari ikintu coroshe. Wenda ndisigura hano bashobora kuba wenda bigoye kubivuga, ariko reka mbirekera aho ngaho. Hari imiryango y'abantu mbaye mbona hano, ndabona umuryango w'amazeze haya, abana abantu Imana yagiriye neza. ADPR ziri izivuga ibintu bikomeye, izivuga ngo gabanya pressure ngo utuze umutima, ngo nimba warasenze mwumva ko ngiye gusoreza aho ugushaka kubasetsa, ngo nimba warasenze ngo Imana izokora kantu. Ugabanye pressure umutima wawe wike munda. Nimba warasenze Imana izokora kantu, nimba utarasenze tugira ikintu utegereza. Imana ishimwe ko yabacira inzira n'abandi bantu benshi nagiye mbona hangaha bakaza. Nabonye mwene data Mpundu yebe nuvuga nde karekande. Imana ishimwe ko yabagiriye neza ikabazana hano. Nsoza ndi kumwe n'umuvyeyi hano, yabivuze muyobozi wa gahunda Bishop Mwungura, ambabarire kumuvuga mwizina uyu n'umuntu watureza turera turi batoya. Ico gihe nawe yari umuntu nyine umaze kuzamuka hakuze. Uyu muntu n'umukozi w'Imana ukomeye. Aturera turi batoya, kurera urubyiruko biragoye. Rero uyu munsi wanone kuba mpagaze imbere y'iteraniro, yicaye mu materaniro ngo yaje kumva ico nganira nabera, ntabwo ari ikintu coroshe. Iyo umuntu yakoreze hari n'igihe uvuga ati imbere y'abarimu bangana gutya ndabwiriza iki cyangwa ndavuga iki, ariko hashimwe Imana izishoboza abantu gukora umurimo wayo. Bishop kuba turi kumwe nawe n'ivy'agaciro cyane. Ndashima ku bwa Apotre Bigina, uriya n'umuvyeyi twakuze nkiri muto cyane muri Kongo ahantu navukiye. Niwe muntu wa mbere nabonye mubona mw'Imana. Icoge bageza bazana badata wacu ngo Nevarere bari benshi. Aba bantu nimuzoza mubabona nubwo batagifite imbaraga z'umubiri, mubabona mukabona ntibagikomeye, ariko nimuzoza mubabona amateraniro n'ibimenyetso bikomeye muri iyi si zuko dufite Imana. Aba bantu Imana bakoresheje ibintu bikomeye mu isi iyi ngiyi turimo y'ubutaka. Imana bakoresheje ibintu bikomeye. Kubabona rero bice mu materaniro ngo tugiye kuvuga baratubonye aho tuvuka tugakura, ni ibintu bitangaje. Rero ndarashima Imana kubabona mu materaniro. Imana mu ijuru himbazwe. Tuganirire ijambo ry'Imana. Iyi topiki umuntu wese boyiheza ngayibwiriza, abuze ikintu yoyivugaho, uwo muntu sinzi ko yoba ari muri isi. Ariko kuvuga ngo dufite amashimwe, umuntu udafite ishimwe mu mutima wiwe cyangwa utazugendana amashimwe mu mutima we, uwo muntu afite ikintu agomba kwicara agasubira agatekereza neza. Ariko ndagira ngo muri ibi bintu mvugemo ibintu bitari byinshi cyane. Kubera iki duterana nk'uko duteranye? Kubera iki tunezerwa bene uyu munezero tunezerewe? Kubera iki duhura abantu bangana gutya ariko twatandukana twasohoka hano hanze? Umuntu agatahana amaganya, umuntu agasubira akikorera amaboko, umuntu agasubira akaremererwa, umuntu agasubira kumva hari ibintu biba bimuzingazinga mu buzima, ukumva hari ibintu byaguhambiriye utobasha kwishaganya. Nukubera iki? Niyo mpamvu ngiye kubaganiriza hejuru yo gushima muyumve. Wumva impamvu tuba dusohoka mu materaniro umuriro wase gutya nk'uko wari watse, ikidadazi kikihinduriza, ariko twasohoka hariya ku muryango ukamubura na Satani iteza amaboko. Umuntu yagara mu rugo ntubone ko atahanye Imana, ahubwo atahanye amaganya. Ako Satani zituriganya ye. Mureke mwumve iki kinini. Ngiye kubaheza ikinini. Nagiye ejo bundi muri Afrika, inshi Bugande. Inshi Bugande. Ngongere i Bugande tugenda n'imodoka. Ako ibintu nabonye muri iyo modoka. Haza umuntu afungura gutya gashakoshi, asora akantu kameze nka korogate. Uwo muntu yeme
yasobanuye uwo muti ingwara ziza zivura. Nama mvuga ngo nta muntu n'umwe usa kugwara muri Afrika. Aka kantu kangana gutya kaza kavuriza ingwara zose. Ako ndavuga ibyo ari byo byose yakabisha. Kuko ingwara yavuze kavura. Ntabwo yogira biro muri Jaguar. Abafite biro nk'ahantu wakomeye bene hateye ubwo kuko numvishije ingwara uwo muti uvuga. Ndaheba. Tuvuge ngo haleluya. Haleluya. Muri riteraniro ndashaka kubaganiriza ikinini umuntu yomwa amaganya agashira mu mutima wiwe. Ikinini kimwe womwa wazusohoka mu materaniro ugasohokana umunezero n'ibyishimo. Wagera mu wawe ukumva umunezero urakuzuye nta maganya wikoreye nta ndimba wikoreye mu mutima. Icyo kinini nimubona murakimwoye kandi ntigisaba amazi. Ngo bahereze umuntu wese agacupa k'amazi ngo agenda kimwoya. Ni kinini umwe gucya ukamutaha amaganya ashize umutima wawe. Tuvuge ngo haleluya. Haleluya. Uko iminota yashige kurangira kugira ngo tuje muri ya prolongation. Ngaho soma. Murake mwumva kinini tugomba kumwe. 143 umurongo wa 5. N'umurongo umwe wonyine. Haravuga ngo nibutse iminsi ya kera. Ntiwihute. Nibutse iminsi ya kera. Nibwira ibyo wakoze byose. Nibwira ntekereza ibintu zose wakoze Mana. Ntekereza umurimo w'intoki zawe. Ntekereza umurimo w'intoki zawe data we. Kuramburira amaboko. Zamura ibiganza byanje. Umutima wanje ukugirira inyota. Umutima wanje ukugirira iki? Inyota. Haleluya. Dukomere Imana amashi. Iki kinini kirabafata umuntu kidafata azobagoye ariko ndabizi neza ko kiri bubafata. Umutima wihebye, umutima ucitse intege, umutima unaniwe, umutima uremererewe, umutima udafite igisubizo, umutima ureba hirya no hino. Ikinini uzumwa gusa umuntu indimba zigashira. Ikinini cy'indimba mu mutima n'uburemere bw'umutima w'umuntu utobwira abavye, utobwira inshuti, utobwira abavandimwe, utobwira umuntu wari we wese. Nukwibuka iminsi ya kera. Nukwibuka iminsi ya kera. Nukwibuka iminsi ya kera. Nubwo hari abantu turi hano bamwe bari muri Maine, abandi bari muri Arizona, abandi bari muri Canada, abandi bari muri Australia. Hari igihe ureba abantu kagira ngo umuntu akamakenera ngo bavuga ko yavukiye hano. Tazi no kuvuga prononciation y'abazungu kuko bayivuga ariko ntiyemere ko nibutse iminsi ya kera. Haleluya. Tuvuge ngo haleluya. Impamvu Satani dushobora nuko tutaza twibuka. Niki tugomba kwibuka? Na yahe mashimwe tugomba kugendana umuntu akazagenda yemye afite imbaraga akomeye adatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Tuvuge ngo haleluya. Haleluya. Ishimwe rya mbere riruta andi mashimwe niwe mukuru w'amashimwe. Nico kinini gikomeye kuruta ibindi binini byose. Tuvuge ngo amen. Nimuzoza mugenda, nuzoza ugenda, uzutekereza ko dufite Imana. Nuzoza wumva hari ibintu bikuremerereye, uzutekereza ko ufite Imana. Iyo Imana yaricaye mu ijuru baravuga ngo tureme umuntu, itangira igice cya mbere n'umurongo wa 26. Tureme umuntu ngo mu shusho yacu ngo ase natwe. Baramurema ngo bamare kumurema bamushiriyeho n'umugore. Ngo bamare kumushiraho ya makuru yose mwese muzi. Ngo buce Satani irinjira. Ngo imare kwinjira iravuga ati hano ngiye gukubita igitego cy'umutwe. Uyu muntu urukunda Imana imukunze n'ubusabane bafite kuko buri gitondo apana kuvuga ngo yazanya abahanuzi. Ntaba pasiteri, ntaba hanuzi, ntaba yumbi. Buri gitondo ngo buri Imana yageze bazindukaho mu gitondo mu mafiya ni munsi. Ngo ikababaza ngo se mwasoromye ku mbuto. Apana ngo korari yabagendereye. Imana yageze yizira yonyine ikababaza ngo niye gahunda muzukanye umunsi wa none. Bakavuga ati tuzutse neza. Bakavuga ati ngaho reka nsubireyo mwe muguwe neza. Amaze ngo Satani iraza ngo irabongorera. Irababwira ngo hajya baravuze ngo bizogenda gute? Cyo ni kinyoma. Ivugana na Eva ngaragenda akora Imana yamubujije. Imana yabujije ngo barasoroma bararya ngo hezaho n'umugabo. Ngo bakibikora batakaza ishusho y'Imana.
buriya Imana si icyatsi kibisi, si umugabo muremure, si rya kanju muza mubona ajya ngo yarayarose ngo umuntu ngo wambaye kanju rirerire. Nta makanju Imana ifite. Yaturemye mu shusho yayo. Tuvuge ngo amen. Biriya ni amafilozofiya y'ibintu za teoloji. Imana si umugabo muremure wambaye kanju, si umuzungu, si umwirabura, si cya kintu muza mubona bagira gutya ngo bamuteye imisumari. Biriya ni ama example baduhereza. Iyo avuga ngo turamo umuntu mu shusho yacu, ishusho y'Imana n'ubwiza bwari buyiriho n'umuntu uyu nguyu tubona, umuntu uri mu Imana ntabwo bizasaba ngo bamwerekwe. Umuririmbyi uri mu Imana ntibizasaba ngo bamutekerezeho. Umuvuga ubutumwa uri mu Imana. Pawulo ngo yageze ahagarara imbere y'iteraniro avuga kuzuka gupfa no kuzuka kwa Yesu, abantu bose ngo bamwitegereje bakamabwa ngo uyu muntu n'umukozi w'Imana. Tuvuga ngo haleluya, haleluya. Satani ntiyibye, ntiyatwaye ikoti rya Adamu n'ishati yiwe, ntiyatwaye uruhu rwa Adamu, yaraje ishogora ishusho y'Imana ibarimo. Bamwe bamenye ko batakaje Imana basigara bambaye ubusa. Satani iravuga ngo ndagakoze kabisa. Amaze ngo Imana yamye mu rusika rukomeye hagati yago n'umwana w'umuntu. ntabwo umeze nk'abantu mu rugo rw'umukene wahishemo ubutunzi, mu rugo rw'umukene wahishemo ubutunzi. Iro de bari ntuye none ntabwo ari igihu,
bucanje irode bari luyerone nabwari bucanje wowe nagumeze abantu turavuga ishimwe ryawe ukomeze gera naga y'amashimwe siko apotre ituye hagati y'amashimwe y'abana bayo tugiye guserebura intsinzi mu bakecu nudashobora gusimba kaje tuwo bishobora ariko ufata kantu muto ukazunguza uvuga ngo Uwiteka yaratuzahuye yaratwimanye umuntu wese agerageza agira akantu atora Ereza ko kasime kari hasi shiraho mama yako umuntu wese azamure Uwiteka dukora ibikomeye Komeze wanasifiwe umwanya uragiye nari kubaririmbira akarimbo kavuga ngo uzo uri kuri sendi papa nari kubaririmbira akaririmbo nagiye kuri YouTube sanga kamaze umwaka none ejo bundi ndi mu kazi numva indirimbo izengurutse mu matwi kandi sinari nyize nja kuyishaka kuri YouTube sanga imaze umwaka ivuga ngo imiyagira zikamura w'ijambo no mu butayu sinjani twanumuma imiyagira zikamura w'ijambo no mu butayu sinjani No
kubw'imirimo Uwiteka akoze kuba tugeje aya magingo naco twatanze naco twakoze n'ubuntu bugeretse ku bundi twagiriwe n'Uwiteka Imana n'ubuntu bugeretse ku bundi twagiriwe n'Uwiteka Imana dufite amashimwe mu mitima kubw'imirimo Uwiteka akoze kuba tugejeje aya magingo naco twatanze naco twakoze kuba tugejeje aya magingo naco twatanze naco twakoze n'ubuntu bugeretse ku bundi twagiriwe n'Uwiteka Imana barishimwe n'ubuntu bugeretse ku bundi twagiriwe n'Uwiteka Imana warize imiryango yacu Mana naco twakuranye mu bene nubwo intambara zabaye nyinshi wakomeje kutubera Imana warize imiryango yacu Mana naco twakuranye mu bene nubwo intambara zabaye nyinshi wakomeje kutubera Imana nubwo intambara zabaye nyinshi wakomeje kutubera tekereza torero ryawe twarakubonye abana bawe torero ryawe twarakubonye abana bawe torero ryawe twarakubonye Bage, uba, niwe wabikoze twese niwe wabikoze niwe mizike nshaka kumva Ukwiriye amashimwe